dirile contract le Johnson & Johnson ba kreile moento o leng teng. So ke na le roll out fa ha ke tlo go ibala one by one. Vaccination sites se se botlhokwa gore mangaka a itse gore di site tsa rona di go kae. And then se se botlhokwa gape dingaka re lwetse thata gore dingaka ine ba re ba bitsang re ke di-essential service provider or ba bidiwa ka gore ke ba diredi ba ba botlhokwa thata ba ile gore ba beilwe mo phase 1. Phase 1 ke yone ya di-nurse ya di-doctor go be go tla rona dingaka tsa setso. Jaanong go raya gore ngaka e beilwe mo phase 1 re tla be re fiwa tšhono eo ya batho ba ntlha go ka kry-a vaccination eo. Jaanong mo vaccination eo ga go patelediwe gore o ye go tlhabiwa, but jaaka ngaka o bona ke re dingaka o raya gore balwetse before ba tleliniking ba sepetlela ba etela rona pele. So we are at high risk ya gore ke tla ke na le COVID ke ile go itlhola go bontate mogorosi ke tla ke tlogelela COVID kwa re mogorosi o tshwaetsa bana ba gafe le ba masika le meloko yotlhe. So ke ntho e ne re ilwela gore dingaka must be on category 1. So go ntse fela jalo dingaka di a wela mo phase 1 ke rona ba ntlha le di-doctor le di-nurse go tlhabiwa. Mare ga se ka pateletso molao wa South Africa wa re o mongwe le mongwe o na le tshwanelo ya go gana kgotsa ya go dumela go ka tlhabiwa. Di-vaccination site tsa rona ke itse memara botapi mo public vaccination sites re na le Reneke Hospital, Christiana Hospital, Deralei Hospital, Boitikong, Ventersdorp, General ko Delarey, Brits Hospital, ko Botestein Hospital, Veterant, Zirast Hospital, Lihuruse, Matibistad, Taung Hospital, Moses Kotana, Khanyisa Hospital, Helexpan, Swartrachen, Sinogotenche Koster Vainitse, Bopilong Psychiatric Hospital, Klexdok Tsepong, Tertiary Hospital, Potchefstroom Hospital, Mahikeng Provincial Hospital, JST, George Shimangan Taban Hospital again. And then go the private thing. Renali Netcare, Fencrest, Renali Medicinic, Breds, Renali Medicinic, Potchefstroom, Victoria, Renali Life and Crown Clinic, Life Fem Clinic, Life Pierre Hospital, Moimed Hospital, Rustenburg Medical Hospital, Sunningdale Hospital, Freiburg Private Hospital, Velment Park Private Hospital, Rustenburg Private Eye Clinic, Beth Hooven Recovery Center, Katelopil Wellness Center, ParkMed Neuro Clinic, LMK Potchefstroom. Le tla intshwarela go di bala ka pila batho ba ba tla ba batla di site tseo. I can even forward you ke tla go gore ba kwale email address ya ka go ngwana fa le ntatira mo go elela le di phone number tsa ka ba e gore ba tla ba saudi di pleke tsene ke di bala tse present ke teng go tla bo tlhabelwa teng, but we have proposed more for mo northwest na gana fela o tswa mo o latela moento go Potchefstroom go veteran wa go bua o tsebikela teng go. So re propositse gore there must be more than 54 sites tse go tla be go tlhabelwa teng. So ha go ntse go ya, remember go tlo ba le phase 1 e tla fela I think ka bo 16 tsa March, phase 2 e tla be simola ka March go ya go pele kwa jaaka go ntse go ya ke fela gore mafaratlhatlha network ya ka ga ya siama nkebe ke bua ka meento e setseng gorogile le vaccination tse di simolotse ke KTP Klexdok Hospital ba simolotse ya no di tla intshwarela ga ke go kgona patitla ga ke sena nako go bula mo mafaratlhatlheng mo ke tla ke maybe ke le fa update. So go setse go simolotse go nyentiwa dingaka le itse gore le ba ntlha go nyentiwa batho mo go ka fela gore process go ya ka maybe ka managing director wa clinic eo batho ba setse ba simolotse go tsaya database ya dingaka go ya ka sedike tla ke re bona mo tshiring tate mothupi ba rotlhe ke nagana gore tla re ya go le go database ya go tswa go ra mo tshiring mo ira sub district
and then re tlo simolola go kwadisa dingaka fela jalo. If ke mathwasana go kopiwa gore ba ska ba tsamaya ba le nosi ba tsamaye le dikobela tsa bone kgotsa go ntse motho a tsamaye le dithwasana, because remember thwasana o tlabe a kwadisiwa yaka student ya ke moithuti, so tshwanetse ra be a na le molebeledi wa gagwe. If o le ngaka o tshwanetse go kopiwa go tla ka ID number ya gago, certificate sa gago sa mokgatlho I mean to say, le gore o ngaka mang o dula ko kae section e feng le mokgatlhong o feng. Ga re gore re batla batho ba mokgatlhong fela, so lanka o le ngaka ke re ngaka ke motho ngaka o ipatlela mokgatlho o mongwe le mongwe e leng ngaka o tshwanetse go tlhabiwa. Mare remember ke rele mokgatlho ga se gore ke one o tshwanetse go kwalisa batho ba one, re kwalisa fela one by one, because go tla be go batiwa address ya gago, go batiwa ID ya gago, le gore o dula ko kae o na le sebaka se se kae o practice. Ba tla be ba leka gape go capture e re e bitsang re ke database go irela gore after go nyentiwa ba all departments kata health ba kgone go nna le palo e rileng ya go itse gore mo Northwest re na le dingaka tse kae. Seo se ka thusa gape go irang go ya go pele, because remember we are fighting gore tsatsi le lengwe re bone ngaka e le motho a le mongwe fela a dira kgotsa mo lefapheng le lengwe fela le le maleba. Yaanong kgang ya bobedi gape re letse re na le meeting maabane le Janet Hunter, so go bulela gore menyento le go bona, so rona dingaka re filwe mandate wa gore re bone gore dingaka di a fitlhelela kganyo. A ke re itse re sampana go na le stigma sele sa gore ga o tsena go tleliniking o le ngaka ba tla ga go kgapela go thuka wena o mang fa ile go dingaka di tsena go kae nomoro ya ka ke le tla kwaliwa fa if go ka nna le kgang eo ba kopile gore ke fonelwe ka bonako gore ke itse gore ke clinic e feng gore ke sepetlele se feng se se rileng ngaka e se ka tlhabiwa. Ke re itse stigma se le sa gore o tla bo le ngaka o ile go batla monyento, nurse wa go fo gore manager wa go fo a ba re lona le telo di mang go be le fa go beilwe mo molaong ebile ke ka molaong gore ngaka e tshwanetse go batla tshwanelo ya yone e dire jaaka e batla go direlwa e sa botswa diputso. Dingaka di a ngongorega like o tlabe jaaka ne ke bua ba tsamaya distance e telele ba ela dilo tseo. Ikwadiso eo ga o tsena fale ba re ke EVP, yes ba tlang correcta ba lefapha la whereby go tlabe go kwaliwa electronically gore ga o ikwadisa fela sengwe le sengwe se tlabe se reporta ko Pretoria go irela gore ga o tla go ikwadisa la bobedi o tla bo fitela, because go na le bonweenwee le tla gopola gore rona maAforika ba bangwe ebile go na le ba setse ba tshwerwe ba ba lekang go utswa menyento eo go feleletsa kgotsa ba e dirile ka mokgwa o mongwe, so o tlhabelwa teng fela fo sengwe le sengwe se felela fo. Ba bangwe ne ba tla ba re ke dingaka ba kopa gore ba ye go tlhaba ba bangwe go gae la bona gore o setse go senyega ela go isengwe ya gole, so re kopa gore ga o ye go kopa monyento o ya fo wa go tlhabiwa. Ga o re ba clinic ba ra gore ke na le mathwasana go gae ke fita ke ba tlhaba go gae, because you are not qualified to be a vaccinator. So a re tlhaloganyeng dilo tseo gore ga re fitira go kopa menyento re kopela ba ba setseng go gae gore mathwasana gore dikobela tsa rona tse di tsetse di tsofetse o ya wena ka bo wena o feta o tlhabiwa go felela fo ka bo re pana ke tsona tseo tse re setse re di fitlheletse, but monyento o setse o gorogile mo ditheong tse ditona, mme re tlo dira gore o tswe from provincial to district level to sub-district level to municipal level to social cluster level gore yo go fitlhelela mo clinicing e gaufi le wena. Motsamaisa tiro ya leboga go gontsi, but due to time ke kopa go ya mafa. Thank you very much. Quality. Hey! Hey! Mo buga ke bo ba rona ke le mo go tla tsewa dilo tsa rona di tsewa tsi ke ske di tselo go tlase. Mo thulaganyo ke batlang go bua ka yone ke gore go tlile mo thulaganyo ya gore ditlhare tsa rona tsa Setswana di kgona gore di lepalepane le bolwetse bo bo leng teng, mara ga gona ope o go busho o kileng a bleka ka bokgwa otlhe gore a tlo tlhomamise gore mo bontsi bo ba bongaka ba rona ba Setswana bo re boneilwe a gona pheko e ka bankanya selo se. Puo ne di le teng tse le dire re neng batho ba le rona re bontshe
batho ba ne ba le teng ba bantsintsi ba re lekile go dira ka mokgwa re dileng ka teng mare mmuso wa rona ga ka wa sekamela mo go rona go tla go tlhomamisa le go gore godisa mo bonyenyane bo re dileng ka bobetsi bo ke ne ke se se ntshwenyang bosigo le motshegare seo ke ne ke rialo kere a bongaka ba rona ba Setswana le bone botse bo itsia re beiwe ka ga le bone ba beiwe ka re tle re bone selo se gore tota se ka kgona ke bomang ga ke rate go ya go le go lelele go nka ka senyama ba re kopile gore a ba boela mo go rona ke teng ya re ka tsamaya ka re ba bona ke re ba ka go tlhadiwa ba re ba ka go tlhadiwa so re ne ka go se se tara ka tsela ya so ba bangwe ba ba sa tamba go hudi ba go hudi ke ba ke teng ba be sa ka process a teng ba re ke pa ba ntere di istia ba go ba go tlhamba teng thank you mo ga ya mo khanya di phala ba go na le mabaka a re kileng ra nnela hatsi ke tsaba go bua thata kepe seno hanka toga ka tlholo jaanong ke a ba sentle hela jaanong go na le ketsaetsego mo dingakeng tsa rona ke batla go kopa gore dingaka tsa rona di tswe mo kganye ya THP ba tlhaloganye gore THP kana e re akaretsa rotlhe ha e re Northwest Dingaka ha e re man re di THP rotlhe mo provinceng ba tlogele go e tlhakatlhakanya e utlwa gotwe lona le wela go THP no ha re wele go re THP rotlhe ra utlwana ba go ke ne ke re ke bankanye hawa gore re itse gore re dingaka rotlhe ye ke le reola sekgwale le di traditional health practitioners so are bakanyeng hao jaanong kgang ke gore bagolo ga ke na go bua sepe se sentsi ko lefapheng la pholo re santse re shuga kobo re shuga gore lešwe le sa le mo motšhining mabaka magolo ke gore re gopola gore re kile ra nna le bokopano le hapha la khatha baeteledipele dingaka le rona re le provincial executive committee ga dumalana ka dintlha dingwe ke hela gore so ke se se montle se re tshwere half clutch ha re santse re thulaganyo di tla nna teng gore re go dula hatshe re le association le hapha le mahapha a mabedi a jaaka re mogongwa ntse a tlhalosa go ngwana wa mosiwa ke mmagwe a le esi ha moswi ke bomme ba le bantsi jaanong kgang ye ke yone e santseng e re beile khona mare re rapela gore seemo se go kopana sentle re kgona go goga ka joko e one because toro ya rona le nako ntse re taboga go premier's office pele re lwantshana le kgang eo le borreo ra mashilabele gore re batla gore province ya rona e kitlane ko bongakeng so that re kgone gore re nne le dilo tse rona re di initiatang gore ha re le dingaka tsa province re ka dira jaana ga nna so ha re le dingaka tsa province re ka itirelang go nne le dilo tse di re isang ko pele re se ke ra ema pleke one because ha re akanya sentle go na le dilo tse dintsi tse saleng re tla re di proposa le bomme marabotapi boremmo gore batho ba botlhelele ba gore nkebene re nna le dipleke tse e leng gore ra specialize ka re dingaka jaana mare re palelwa ke go dira yalo because re mo mahapheng a mabedi mare ha mahapha a ka kopana issue e ka tsamaisiama ene tla kgona go re isa le ko mahapheng a mangwe gape gore ba kgone go re thusa ka ditompelo tse re di batlang jaanong bagolo re santse re shuga kobo ye gore re tle re bone mmala wa yena gore o tla tswa o tlhatsitse jang ka jalo bagolo go tswa ko lefapheng la pholo kgang ye re mogwengana ntse a e tlhalosa ke gore go tla diragala hela jalo ga ke go bua mafoko a gare mogweng mme re tshwere ka thata gore dingaka tsa rona di tlhaloganye seemo sengwe le sengwe se se tswang ka ko pholong le se se ka fa associationeng ya rona gore ga gona pharologano epe kgantele re tlabe re sa tlhole re bua ka dipharologano tlabe re bua ka kopano ra utlwana bagolo re emetse hela gore go tla siama letlha leo le tla tla chairperson o tla ba itse le lona ka kwano tlabe le itse rotlhe re tlabe re itse and then be itse gore
go a go diragala eng mme ga ke tlhalose sepe ebile ga ke batle go peya mpotse epe jaanong ga go ntse jalo ke a e tswala so se ke dikgang tsa bagolongwane o a ba tlotse le go ragela jaanong ke a leboga bagolo Ngaka motheo go itsiwe ke tlhogo ya kitso ya setso center ya kitso ya setso ko University ya Bokone Bophirima ba ga itse ga ke moeng fa bontsi ba lona ra itsane go tswa kgakalanyana ke le go le mme ra botati ka taba e ba mpileng yona ba re ke tletse mo matsatsinyana a fitilele ke ba tlhokotsa gore ke tata fa la go ntse go na le tsele ditiro di le dintsi ke a leboga ba gaetsho le go tlhompha dingaka go tsotlhe tse di leng fa di leng gaufi le kgakala ba gaetsho puo ya ka hela e tlo go nna e nnyane mme se sengwe se nka se buang gape mme ra botsati le re mogoeng le ba bangwe ba gaetsho dilo tse dintsi tse re di buang ga se dilo tse dintšha ke dilo tse kgale re ntse re bua ka tsona mo nakong e fetileng mme e setse e tla nna pinatsweng mogorosi go batla gore dilo tse re di tsenye mo tirisong ka gore ba gaetsho re na le bana mo naka ga re bua yane bana ba rona ga ba akanya ka ga rona ra akanya ebile ga ba batle go dira dilo ka ga rona re di dira mo nakong eo ya ka ga ke le bona ke tshotse mafaratlhatlha bana ba rona ba dumela thata mo dilong tse di leng mo mafaratlhatlheng kana seo se go bontsha gore lona ga le dingaka tshwanetse re tsamaye le dinako re ka se ka ra nna dingaka tsele tsa bo 1950 ka 2021 bongaka ke neo ra itse ba gaetsho di se e leng gore o se filwe ke neo e o nang le yona mme jaaka le go ka lebelela ko mafatsheng a mangwe kana bongaka ga bo mo Aforika fela le mo South Africa mo teng gape le ko mafatsheng a mangwe a tshwana bo China le bo India yalo bongaka bo tsweletse ba gaetsho ko mafatsheng a ntseng yalo ka ntlha ya gore ba tsamaya le dinako le ga ba ntse ba eme mo setsong sa bona le ngwao ya bongaka kgang ene re mo di a bua ba gaetsho fale ya lefapha la science le innovation ke kgang e re tswang kgakala le yona re le ba University ya Bokone Bophirima ka gore project e re mo di a buang ka yona ke rona re e managang ko university ke nna ke e managang ka sebele ko university project ya go lebelela se re se bitsang recognition ka sekgowa recognition of prior learning re lebeletse thuto pele e leng gore ya ka ga o le ngaka gore ba gaetsho bona bo mmera botati ga le tswe dikolong ya ka borona ga le na di-certificate tsa go tsena dikolo jaolega mme re na le kitso e tseneletseng ya setso le bongaka jeno re tshwanetse re bone gore kitso eo ya ka e thuto ya pele e re nang le yona re kgona go e kopanya yang le dikitso le dithuto tsa gona jaanong yana gore bongaka bo ba rona bo kgone go tantabele bo tsamaye le dinako gore ya ka ga go na le malwetse ya ka ntseng yana a tshwanela go COVID ka gore ngaka ya setso e nnile teng pele go ka nna le sepetlele go ka nna le ngaka ya sekgowa le go ka lebelela le palo ya dingaka tse di leng teng tsa setso mo South Africa di feta dingaka tsa sekgowa e seng hela ka palo le ka kitso e ba nang le yona ba gaetsho e leng gore kitso e santse le tsentswe ka fa tlase ga tafole ka gore dilo tse gape ke dipolotiki gape tse di tsamaisanang gape le tsa moruo tsa ikonomi ka go ya ka ga rantsa bua ka di-vaccine ba gaetsho fa
le meento e fa ne ke lebeletse sealemo wa television malobane ke lebeletse ko Tanzania me ara botata that country wa tsere decision ya gore bona ga bo dirisa di-vaccine bo dirisa ditlhare tsa bona tsa setso go lwantshana le selo ka go so se ba ba ntseng ba le teng ba tsoga pele le bo nka dilatlha ba ne ba ntse ba di bonetse ko pele go dilo tse di tlo ntsa di diragala mme ya ka gara ngaka ga e bua ba gaetswa gona motho wa mo kwelelang tharabollo e teng magae ya tsona le bona ke tshotse le computer ka di-project di ka nna 5 tse ke di kry-ileng mo bokone mo phirima tse e leng gore ke dipheko tse ke di fileng ke dingaka tsa setso ba ntlha ba re rawe re na le pheko ke ya dira ke file mokete le mokete le mokete le mokete ya dira lona ka gore le ko di-university a gongwe le ka seka la kgona gore thupe seng go testa kana go testa ke so se sengwe ba gaetso ka gore go testa le ditlhare tse tsa setso ga o simolola ka gare fonde na bua ga o simolola o testa o tshwanetse go boya le madi a le mantsi tota go 5 million go feta ka yaanong ditlhare tsa ga di le teng di le dintsiana go kry-a ka dimilione tse ba gaetso ka bona ga rena madi a karokaro le ba ba tshwantseng di-instrumente tse di testang dio tse ke batho ba e leng gore santse le batho ba mmala makgowa ko bo Puisano le go tshwanetse ga o tshotse setlhare ba tshwanetse o se ise ko Pretoria ko Science and Innovation ba fitlhe ba ile dilo tsa bona ne ke process e ka tsang le bo 20 years mo nakong e wena badimo ba go ntseela ka gore ba bona gore kitso e ba go leileng yona o tshameka ka yona ba e fa makgowa gore makgowa bona ba tsamaya go ntirela ditšhelete le yona vaccine e ba buang ka yona ga re itse gore a gongwe ke setlhare se ba se boneng go gongwe le ba se bitsa vaccine ya bona ba se rekisa mme ba gaetsho se ke se buang ga re nyatse kalafi ya sekgowa ga re nyatse ya seintia kgotsa ya merafe e mengwe re batla go tsweletsa ya rona kgang e ntse borefa ba e bua ba gaetsho ke nngwe ya dikgang e di seng fa gompieno gore ba gaetsho a re kopane re dingaka re dire semphato se e tlo nna semphato se e leng gore ga se go felela fa se tlo nna semphato se se lebelang le ko pele se tlo lebelela e seng COVID-19 fela le malwetse a maka ga ke ntse ke lebeletse conference e ne e le kwa Mahlagoba ke ya bo 37 maabota diphiri di teng na le tsona go batlega batho ba bo ka simololang ba tseye maikarabelo ba simolola go kwala dibotse mara di teng di a itse go na le tsona tshwanetse re di kgobokanye re etse archive ya lona ya bongaka wa setso mo province ka go ka lebelela gore mo ke wa itse ko mafatsheng a mangwe le go bonatala dingaka di a leka go ikopanya le ka kwalo ke a itse mokgatlho wa leka go tswa kgale ntse ba leka go kopana ga go ntse go na le tsele mme mokgatlho ke mengwe ya mekgatlho e e tsweletseng e nang le administration o kgona go itse gore mang ke mang ke nagana gore mokgatlho o kona o ka nnang moeteledipele wa rona mo bongakeng mo province gore re kgone go bontsha le mekgatlho ene re itisefa gore tle re kgone go bona gore jaaka ga re le mo lekamoreng fa re mo tikologong ya motho e leng gore o na le maitemogelo a mantsi thata mo bongakeng wa setso re motho mo e leng gore le go yone ke tshwaraga le project e tona thata ya gage e leng gore kitso e otlhe wa gaetsone re kgwebo motho a na le yona e mo diatleng tsa makgobo ya ka gare bua yana ka moso ke tlabe ke tsaya sefofane ka go Cape Town go le ka go lwa le makgwa re tsekitse re ipusitse kwa ka gore ga re sa dire yalo makgwa ba tlo go etsa ba wa tlo go rekisetsa ba batla ba neelang tšhelete kitso ya motho o re mo itseng gore ne le motho wa rona re kgwebo motho makgwa ba tsamaile ba mo recorda sengwe le sengwe sa na se itse ba se tshotse mo mafaratlhatlheng a segompieno le go ka lebelela le mo di-world troop di-video tsa ga rekgeo di teng go na le motho o di tshotseng o batla gore di reke mo go ene ka madi mme madi ke madi tlo go monela madi a re tsa dio se tsa ga rekgeo ka ra di batla re tlo go ruta bana wa gaetsho ka bongaka ba setso rekgeo na ruta ka dilo tse dintsi dilo tse re di tseng dikgothatso le ditakaletso tsentle le gore batho dingaka ntshwarang ka thata
le di-project tse re motho wa a nang le tsona tota dingwaga ntse le batho ba di-project mara ga ke mo utlwile sentle re o koletse mo kganyeng ya mothesco a ke re boneng pele gore dipheko tsa ga re ikopanya le re di alafa a di tla alafa tsona maloba fa le ne maphuto ke ne ke utlwile botlhoko ba ntho utlwa mo mafaratlhatlheng fale ke maswabi ka re mo kgweng o teng mare ke leloko la rona ke bua hela ke tlhamaletse gore ga ke bue maaka ke bueledi sa ko Department of Health mo Bokone Bophirima go na bua kganye ke sa e ratang bagolo ba me ke tsa go le lona ba bangwe ba lekana leina le kitso e kgala e rata go na bua hela tlhamaletse hela kanotse se buba kabele ke be ke bua sekgwa se Setswana se kololo ga ke ra kanoletse se buba mo radiong a re batho ba dingaka tse tsa setso ga re kgone gore re ka ba tsa tia kapa re ba amogela ka diteko tsa bona ga di na scientific name ke ne ka utlwa botlhoko ke dutse ke re o ka reng ke betse mo radiong re dutse yana ke tle ke tse buka ke phetlolle ke na le buka e ke filweng ke rre mongwe ke mmitsang doctor Kasheko go tswa ko University ya Bokone Bophirima o tsile Ntswana ke bagolo ba ba tswile mo matsogong a rona ga ntse ba tla ba etsa di-research ya re mo la pasitse dithuto tsa getse dikgolo a batla ka buka re marabutate ke tlo go leboga sala ntse o tswela pele ka buka e o ithute o ba le mo go yone buka eo ke na le sakare mo ka bo 1970 mang gore bo 80 mang eo e na le scientific name ya dipheko tsa setso re mo ke maloba ke morake ga ntsha founu a isa ka re ka moso ke ga ntsha re bona ka no mpontsha lesoma seswagadi eng bo morula bo eng a re scientific names ya dipheko tsa Setswana ke se mo founung yaka nna ke mmolela ka dilo tsa bo 1980 mamang yaanong kgang eo e ne yang kutlwisa botlhoko go lemoga nyenyefatso ya bongaka ba setso reo ga e le gore o ke se bueledi ko lefapheng la pholo o na le dithuto tse di rileng o na le kitso go dipheko tsa setso di kile di a research so se ke se buang ke scientific name ke maina a dirisiwang ke bona a ke na le tumela gore ba sentse ba kile ba etsa dipatlisiso gore a mme dipheko tsa setso di kile di a testiwa before so dingaka tsa etso se tshogeng se tshabeng dipheko tsa rona di testi dibuka tse bile di a go bolela gore ga o tsa serokolo le eng o di kopanya le eng ka ditiro di-scientific name tseo tsa tsona tsa bona tseo di alafa bolwetse bo bo rileng e be gore re o tsa dose e kana go alafa molwetse wa bolwetse boo ba go fa le di-dosage e be go bolelela le gore pheko ya setso aene tshipi mo mading a gago e kanang-kang aene e wa kere bo calcium sengwe le sengwe se se kwadileng mo melemong le botliki la molemo le o tla bo le rekile le yona e na le tsona tseo fela gore melemo ya setso le yona e na le calcium e na le iron e na le eng e na le eng di kwadile tsotlhe se se ra gore hei go tla ke a polotiki mme ke bua nnete melemo ya rona e testing bothata ba rona ke gore re phela mo lefatsheng la mofuta mang re phela mo tlase ga puso ya mofuta mang go lekana re dingaka tsa setso re alwa le lefapha la pholo re lwana le borre mokgweng sentlente ga re ka kopana mo le re babedi ga re thulane a ke itse o na e tsa phisimelo bana tle bogang ga re thulane ka baka la lefapha la yena ke tsang gore o dira ko tlase ga lona le nna ke tsang gore ke dira ko tlase ga lona mme tota re lwesa ke mongwe o leng ko godimo ga rona dingaka tsa etso ga ke polotiki ke bua nnete e sa leng e simolotse ka 1965 ga ne go agiwa mokgatlho o nna le wena re le mone ka teng o nka beng ke na le nako be ke ra remo ke kere a ka re ba lefa gore maikaelelo le maitlhomo a mokgatlho ga no wa agiwa ke puso ele ya bogologolo e neng e na le puso ya tlhaolele ka mogare ke gore ke re bala ke itsene ke na le tumela gore o na le go conference o tshwanetse go liwa kry-a copy e ke tsa gore e ka mogare ga bukanyanatshe ke kopa le go e bala o itse maitlhomo a gore re tshwanetse re go tshegetsa bongaka ba rona re se ke be ra dumela gore bo nyelelle go na le mone ba re go go gatelelwa puso ya nako eo gore e amogele dingaka tsa setso jaaka dingaka tsa setso e seng jaaka balosi
jalo gantsi re tshabiwa gore re a loya re motheo ke na le tumela gore a le bua ka science and technology ke bona boloi ka sekgowa ke technology ga re tla ka mo setsong rona tlabe re ke boloi kante boloi ke go itse masaitseweng a rileng gore nka fetola se se rileng ka se dira se se rileng mare ka baka la gore o fitlhele yaka batho ba bantsho re na le tseleletse e be di nna le polao di nna le lefufa le nna le tseleletse le bele gore ke kgang e bitswang boloi mme fela ruri e se gore ke boloi ke technology ya moaforika gore nka palama borotho nka tsaya leselo ka dula mo go lona ka tsaya lefielo ka fitlha ka kwa ka 2 seconds ke technology re sentse re be proud ka yona ke se Afrika ga ke re tsa mo bolaya ope ke gore le maAfrika ba kgona go fukisa fly machine wa e rona re sa mo dumele gore lo ya borotho ke fly machine yes Di choppa. gore mekwalo e re tlholang re e lebeletse le dipuo tse di tshutse re tlholang re di bua mme mafeto ke go kokola ditsebe tsa gago mamatlha ga o na le rona ke tsa gore ke 2021 ngwaga o mo le o mo o na le tsa ona maloba fa le 2006 go ne go emiwa ka maoto ba re bolwetse ke bo ba AIDS HIV and AIDS lefapha la pholo le ne la ema ka maoto ke motlhane go go amogela dingaka tsa setso ke motlhane go propose le gore go diriwe di-bill di-act tse e leng gore ke tsone tse go thing di a re busa mme la re sa bone gore di re busa kae ke document ke pampitshana e dutseng go gongwe ko di-officing ga o bua fela ba re act number 22 of 2007 ya re ya ga e active ga e dire nka be e dira nka be re na le cancel nka be re bua kana nka bo go na le melemo a re bua ka metesto le eng gore utlwe ba re ba researcha ba etsa eng pampitshana eo sa le ne bua ka act ka nako eo ga ise be dirafatse bagolo re tlo dula be re swa le bana ba rona ba re latela ba swa go ntse go bua ka act number 22 of 2007 so ga re sa tlhola re le mo nakong ya go bua ka di-documents ke go bolela ka AIDS motlhane e kene go le kana re bua ka COVID-19 e maloba go thilwe dingaka tsa bokone bophile madi kgalemetse MEC wa ko lefapheng la pholo ebile ba bua ka rona tota rona ba bokone bophile tota ga go no go bua nna ne ke sa mokgalemela ke ne ke bua nnete gore a ke lefapha la pholo le tsaya dingaka tsa setso tsia go no go bua ka yona so se sa gore a re le go vaccine ga ba re tsaya tsia bothata ke gore ha bolwetse bo bono bo kena ba ne ba le kae a kile ba re dingaka tsa setso bolwetse ke bo partnership re mo go bile ka yona a ba kile ba re dingaka tsa setso le kae tlayang atamelang bolwetse ke bo ba tlhasela re dira jang ga gona sepe sa mofuta o partnership re kopanetse molwetse kana le rona le ba lefapha la pholo ga go sepe se se diragetseng re kile ra kopa di-mask ke gopola sentene di-MEC metlhapi mo go le ena re sambatha re kopile di-mask mo bona re a re kopele dingaka tsa rona di-mask mme mabojana ntse go bua ka ene o re tshepisitse di-mask ga isenke be re di bone le ka jeno go fitlhelela ko lefapheng la arts and culture ba re fa di-mask di tshwana le tse tsa ga re setlotlo ne di se kae ne di ka sekebe di a re le kae go fitlhelela ga re ya conference re bona go tshwanna gore ro go itirela kapa re direle dingaka tsa rona mask partnership ya dingaka tsa setso kana go ra gore go na le dingaka tsa arts and culture ne tshwantse re bone gore e dirang ka dingaka tsa rona ga ke batle politiki o ba gaetso se ke se buang politiki ke le mo go yona ke gore re le dingaka tsa mokgatlho o re le dingaka tsa setso mo provinceng ya bokone bophirelo re dira eng gore re tsowetsia dipheko ke tse re na le tsone ke gone go utlwang ka se go bile ke tshogile gore fatilengana ke ile kapa metswako ya rona ke e ya bolai ga re na case ke sa potaganyega gore ke go le kana ga isenke bo rona mo mokgatlhong wa rona ka utlwa ngaka e mfounela kapa a founela mong ka bare kana motho wa modimo ke ne ke na le molwetse o ne go o positive ke lekile go mo alafa mme ga alafega ga ise re kopane se se mo mokgatlhong ke sa itse dingaka lona go motlomo le tswafile gore founela re tlhokofaletswe ke dingaka tsa rona le ba ne re ba itse re ba rata ka baka la go le gore ba la go sepetlele a ke tsore ke maatla
ka baka la go kena ka sepetlele ga o sone kena ka sepetlele ba go tsenya ntho e kima ele e kima e thibang ko ele ga ke itse le metsi mangwe batho ba le ba fella mo beteng ke utlwile sentle ka bene go se tlhalositseng gone yaanong gore batho ke ba leng ba re dousu ka re ke yone bothata go lekana batho ba leng go thwa ba recoverile ba leng go te recovered a ke sentse le bona recovered 200 and mama 5 but most of them ba na le bolwetse ba tsikere re mo go ga ke tsura mo di newsing ga ke tsura ke mang o boneng kganyeo ke ne ke lebeletse mo channel 405 batho bao go lekana ba diabetic ba tswang ko di drip le ko di oxygen ga ke poloti ke bua se le nne ba tswa ko ba ne ba tswa kwa go lekana ba lwala ba tswele ke bolwetse ba swikere re pondene ke go utlwa gore no batla go support-a kgang ya gare mosupi ne go utlwa sentle mme ke nnete dikgang tsa lona di le pedi re mosupi ke nako ke 2021 ba gaetso a re tlogeleng go bua ka molomo a re tsweng go ga bo di-documents because go leng re le mo morago ga pampiri modimosana ko ga ka ditletshela ka boxo a re acting ke nako ya go bereka ke nako ya gore bone gore re etsa eng a re neng ka maoto re ya ro bua le puso a re direct re motheo ga re na moemedi re kana ke mangolo wa rona minister wa ko agriculture re mthet 1910 ga gona sa ka se dira a se direla dingaka tsa setso because ga e mafale o bua ka tsa arts and culture ka kakaretso ga ana gona gore a ka tlhagela re yana la reng ka dingaka tsa rona tsa setso ga le wena president ga o le busy o etsa dipelane tsa gago tlheng ga o tsenye ditleliniki mo gare tlheng ga o tsenye dipetlele mo gare ke tsa gore kana matsapa but if go na le mongwe o ne go thimo ke moemedi wa dingaka go parlamenteng o tsole na ka dilo tsa rona sa se ra gore ba ka itse re tlo dula ntse re bua di tsena maphito sa go bua re tlo dula ntse re rona ga le agriculture recovery rona re bone phapela health 20 years e tlo go feta ntse re bua ga e wa maphito a ka se ka le ka tsela motlholo a re ke kopa dingaka tsa ka ditsewetsia ga ana matla o fella go MEC ka yone nako ebile ba re wena mabapela sign a check dingaka tsa rona di a sokola ba tsentse re ba tsebe le batla dipheo ke mmereko wa bo maphito o fella foo but ga gona gore ba ka le gore ba tlela kgatelopele nngwe ka tsela nngwe bagolo ke rona re tshwanetse ro bula melomo ya rona ro go bua ke rona ro go tshwanetse go dira ditlhaloganyo tsa rona re nnagane gore re fitlhella eng mo 2021 otherwise a re conference re etsang ko conference re funde ra go ba monate ko conference ra dina re aja le fa ba re ntshinte dinama le di monate ke ba bona re recognize o tsore ra ikaza bo mara botake gore rona re recognize because re emisiwa ba le fa go kopano tsa rona MEC o nkeletsa se sentle se tshwanetse gore a nkeletse sona but a ka ska ba tsa bongaka ba ka bobe ya fa ntlhaloganya nang kutla dingaka tsa itse MEC ya ka tsorose MEC ga na matla ao o na le matla fe ke nna kwa go rwetsa modumo a re o rasa a re re didimetse dingaka tsa etse puso re e utlwa ka letlalo re mo kweng a o kana tsolo ntse o di tsona ke go healthy ba ntla tlhella sengonyana ra ba tlo go se latlhela mare ka motho mo a re kwante ga ke le tsenye nna ke kgona go kwanta ke le 1 time nka ile go batla a ke tsenye go tla moya ba ke kopa bosugong ba ka sheka ha o fitla go kae o kwale matlo mo plekeng o dule o le one o ipotse gore esengaka ya setso neo ye kana kana ke filwe ke badimo le modimo wa ka nako e ke tso e dulang ko diagilong a ke emetse re modimo le badimo ba tle go ntukisetsa dilo mo lefatsheng modimo o mphileng pheko a re jalla dipheko ba di nosetsa ba di nontsha sa me ke go tsa peke fela go epa ke tla go alafa ke eng se ke se etsang ke etsetsa modimo gore a bone gore ke nnao motho wa gago ke nnao ke gatela ko pele ke nnao ke batla lefatshe le itse gore ke bogolo ba gago ke bogolo ba modimo gore bo bonagale ene bo sentse bo bonagale ka rona so bagolo 2021 a re meng ka maoto go bereka a re ga re kopana next year ka February re fika ro ra conference ra na mafeto ke na sene di tšho ngwa go tlang
be re kgona go ntsha document kapa so sengwe sa tshepiso ya gore teng utlwile re mogwe ga o ne o bua bagolo le ka jeno ga o ya o kena ka sepetlele o le ngaka setso re mogweng go sentse no go ntse o beelwa go kgakala today what today dingaka tsa rona tse go teng di o fola line ka kwa di o go ikwadisetsa go vaccinwa le tlatla le mphaletso go ba tlatla ba lebelela gore manese a ne a ba kgarakgatsa jang re mo go tla matha province ka o fela I'm prepared. okay o na le rona re ke vaccine re selo ke se ba gaetse pate ke vaccine khate ya ga ke ba itse tota hela kana le go tsang kana le go le la squale le be go tsile di wile kana go tsile ga kwa motlakola go tsile o dalatang misidi ba re misidi ra gape ha re misidi taola o tshoge clara re mo kanare e bile le go a go tsola ga ke sa tlhola ke ya dula clara ha fela taola e ka re misidi ya re itse misidi ge rra ga ya go vaccine ke maka re mo thuti ke ya ha ke ya ka ntse o re ngaka wa ka wa ke wa roka setswana mma ke ga dire a roka ka wa ya le tsa mama o bua sente di taola di se ka vaccine ya ka go ya taola ga te di le papatsi di bua ja mme o bua sente di se bua dingaka tse tsotlhe tse neng di le pa ke be ya pa thank you brother le di rumo le le tlhaba le o le la le mao le ba re paso Polo go re tla tsela go go re ngaka ha e wele mo mashimo ka reng ke motsi ngaka ka mo so kra accident wa hang ka be ke itse ngaka ha e wele ngaka front line e bua go yes bagolo ga ke politiki re mo tsuntsang thaga sa fetse me re go bua nnete kganya bobedi re motheolona no seo ya bola bagolo ba ne ba lebela mo re alright khona go siame re utlwile mme yaanong kana ne ke go tshegetsa molaotheo wa mokgatlho ga bolwetse bo pukile jaaka dingaka tsa mokgatlho o re tshwanetse go ema ka maoto go lo upa ke se se leng mo molaotheo wa bokgatlho wa lekgotla la dingaka ke buelo tsa bo 1965 tse le gore tshwanetse re go lekana be re di dira fatshe mo go upeng go bagolo ba ka ga bagolo ba ne ba tsholetse molafa ba re bo botlang bo rra gato bo tla bo le bogale tota okay ba ba go emang ka maoto ga ile gore go upiwa re se ke ra emela gore bo goroge re na pe re utlwe tla ka gore re ka bokgona re ka nne ra se bokgona ke no bone le bo mme hela bona diphego di teng diphego di gaufi kae a re batse diphego tsa go metsi tsa medi e leng gore e melela ka mo metsing ke ra nna ke utlwile sentle ba ga itse gola ke itse tota nna ke mo profete ke mo sebeletsi ke tsone dikgang tse di boneng tseo tsa bola be re ramme maphitoro tota fela ka go teng marona mo gare ga rona re tlo tlhoka transport ya go ya ko madibeng ao gore re kry-a pheko ya ga ke re dingaka tsa etso